Manastir Hilandar na Svetoj gori jedan je od najznačajnijih duhovnih simbola srpskog pravoslavlja. Ova vekovna svetinja predstavlja riznicu u kojoj se čuvaju dragoceni rukopisi, ikone i mošti, među kojima su i relikvije povezane sa Svetim Savom i Svetim Simeonom. Veza Svetog Save i Hilandara jedan je od temelja srpske duhovne, prosvetne i kulturne tradicije. Tokom vekova Hilandar nije bio samo mesto monaškog života. Bio je i centar prosvetnog, kulturnog i medicinskog znanja koje je služilo narodu i državi. Posebno je značajan doprinos Svetog Save razvoju srednjovekovne medicine i organizovanju zdravstvene brige u srpskim i drugim pravoslavnim zemljama, čime su postavljeni temelji crkvene i monaške nege bolesnih. Manastir Hilandar, oslanjajući se na 8 vekova iskustva i bogato duhovno-istorijsko nasleđe, osnovao je zadužbinu manastira Hilandar. Zadužbina se brine o očuvanju duhovne, kulturne i umetničke baštine manastira i Svete gore, čineći dostupnim svedočenja o njihovom životu, misiji i poduhvatima u savremenim okolnostima. Više je od 850 godina od rođenja Svetog Save. Javnost u Srbiji i rasejanju sve više se upoznaje sa značajem nasleđa velikog svetitelja. Hilandar je tačka, odnosno Sveta gora, gde je on u stvari izrastao nakon svoje porodice, koja je zaista bila blagočestiva. Jer znate, ima jedna tradicija koja kaže uvek svetitelji izniknu od Svetog korena. I Sveti Vasilij Ostroški iznikao i Sveto korena svojih roditelja. Sveti Vasilije Veliki ima svete roditelje. Tako i Sveti Sava. Znači, taj sveti koren se već negovao. Ali se oplemenio kao loza na Svetoj gori. Najvećem svetilištu, da tako kažem, pravoslavne crkve, velikoj školi pravoslavne crkve, velike njene duhovnosti, a za nas Srbe strašno značajno i po tome što je predstavljala jezgro odakle smo crpeli duhovnu i duševnu energiju da se preoblikuje i ono što bi posle bila i naša državna i ostala ideja. Znači, Sveti Sava je formirao sa ocem Hilandar, u njemu da bi se srpski monasi vaspitavali i podvizavali, kako kaže i osnivačka povelja, i faktički stvorio trajno obitalište našem narodu. Kakvo mesto imaju medicina i briga o čoveku u hilandarskoj tradiciji i nasleđu Svetog Save? Danas kažemo Hilandar je izvorište srpske naučne medicine. I tu se uvek pre svega pomisli na onaj dokument, odnosno kodeks 517, a to je Hilandarski medicinski kodeks. Knjiga fascinantna po svemu, na prvom mestu po tome što je na narodnom jeziku. Nije na visokoparnom latinskom, na kome se na univerzitetima do 19. veka isključivo moglo učiti. Nije na visoko, čak ni na grčkom, koji je bio drugi od poznatih jezika, nego jedna lekarska knjiga, vračevska, što bi rekli, da ne po starom srpskom jeziku, znači farmakopeja, znači potpuno savremene medicine. Te bolnice srednjeg veka nisu baš izgledale kao današnje. Znači, mi imamo i druge izvore za, kako bih rekao, srednjovekovnu srpsku medicinu i mislim da njih treba tražiti pre svega direktno na istoku, pa tek onda u jednoj, kako bih rekao, svakako, i to je neminovno, u jednoj izgradnji sinteze, znači između zapadne i istočne medicine, i Srbija je tu se uvek pokazivala, kako bih rekao, fantastična, da gradi sintezu između istoka i zapada. Zadužbina Svetog manastira Hilandara ove godine je pokrenula poduhvat obnove, rekonstrukcije i dogradnje Hilandarske riznice. Nama je cilj da u narednih nekoliko godina postojeću manastirsku riznicu proširimo izgradnjom velikog depoa sa spoljne strane istočnih manastirskih zidina, ukopanu, gotovo celu pod zemljom, i da dobijemo faktički
4 puta veći prostor nego što trenutno imamo za potrebe čuvanja pokretnog nasleđa, arhiva, stare biblioteke, rukopisne knjige i ostalog. Te zbirke koje manastir Hilandar posjeduje su neprocenjive u srpskom narodu, a spadaju neki od stvari koje se tamo čuvaju, od sveštenih predmeta, od sveštenih ikona, od povelja i ostaloga, i u svetske raritete i značajna dela. Danas Hilandar svake godine posećuje hiljade poklonika. Briga o zdravlju monaha, radnika i vernika koji dolaze u ovu svetinju ostala je važan deo njenog svakodnevnog života. Tu misiju već punu deceniju uspešno sprovodi Hilandarsko lekarsko društvo koje okuplja lekare različitih specijalnosti iz Srbije i dijaspore, spremne da svoje znanje i iskustvo stave u službu manastira. Kako je nastala ova jedinstvena inicijativa, koliko je bilo izazovno organizovati medicinsku službu na Hilandaru i kako danas funkcioniše mreža lekara volontera, razgovaramo sa predsednikom i osnivačem Hilandarskog lekarskog društva, profesorom doktorom Radisavom Šćepanovićem. Naš poznati i svetski priznati stručnjak je profesor medicinskog fakulteta, bivši državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i nekadašnji direktor kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Kako je nastala ideja o osnivanju Hilandarskog lekarskog društva? Pa potreba za organizovanu zdravstvenu zaštitu u manastiru Hilandar, intenzivnija potreba, pojavila se nakon velikog požara, katastrofalnog požara i početka obnove manastira Hilandara, kad je otac Ilarion, koji je bio lekar, sabrat manastira Hilandara, otišao po drugom poslušanju, manastir je ostao bez zdravstvene zaštite. Mi smo više godina pre nego što je osnovano Hilandarsko lekarsko društvo, 4-5 godina, iznijeli tu ideju koja je bila, da kažem, u nekom statusu vaganja potrebe, da li će to zaista trebati i da li smo mi kao ekipa, kao lekari dovoljno spremni da odgovorimo tom pozivu. Tako da je čitav taj sklop okolnosti i vremena u kojem se javila ta ideja i naših mogućnosti da to organizujemo uz podršku koju smo imali, rezultiralo tom osnivačkom skupštinom 2015. godine, u decembru 2015. u Skupštini grada Beograda kad je osnovano Hilandarsko lekarsko društvo. Kako izgleda organizacija lekarskih timova i kojih su specijalnosti lekari volonteri? Pa naša ideja je bila da stalno imamo prisutnog lekara. I to smo ostvarili. Međutim, već nam se u samom početku nam se pojavio, ne da kaže jedan problem, nego jedna lepa potreba da više lekara ide, jer prvobitni plan da idemo sa jednim lekarom nedeljno, kad smo izračunali kad će u tim turnusima da dođu, to je 54 turnusa godišnje, a mi smo na osnivačkoj skupštini imali više od 200 lekara, znači da im je trebalo više godina da dođu na red u službu, tako da smo te naše organizovane turnuse organizovali na nedelju dana, idu 2 lekara i stalno su tamo, stalno borave u manastiru, preklapaju se sreda, subota, tako da je to jedna organizacija koja funkcioniše već više od 10 godina na organizovan način. Mi smo lekarima obezbedili prevoz koji dolazi kod njih kući, vodi ih do Uranopolija gdje idu na brod, sačekuje ih prevoz i ide u manastir u uslove koji su zaista vrhunski, u opremljenu ambulantu, gdje ih dočekuju monasi prijateljski sa velikom ljubavlju i to je nešto što za njih ostaje nezaboravno. Ambulanta je jedna velika prostorija koja je najsavremenije opremljena. Znači, mi čak imamo sada i viška opreme, jer ljudi žele da pomognu, pa onda doniraju opremu i uglavnom sva oprema i sve što se nalazi u ambulanti je obezbeđeno kroz donacije. Da kažem da imamo vrhunsku opremu za oftalmologiju, za otorinolaringologiju, za hirurgiju, čak i za anesteziju, urologiju, praktično za sve delatnosti koje su nam potrebne. Zbog brojnosti
problema koji su se pokazivali napravili nešto što nam zaista dobro funkcioniše, a to su ekspertski timovi različitih specijalnosti koji po potrebi obavljaju ono što se pojavi, da reše ono što se pojavi kao problem. Ono što je važno da svake godine mi obavljamo sistematske preglede bratstva manastira Hilandara, a i svih onih koji dođu, jer već se zna da Hilandar ima u maju i ono ima ekipu, veliku ekipa, ide od 15 ljudi različite specijalnosti i sposobni smo da uradimo sve što je u tim sistematskim pregledima i opšte medicine i specijalističkih grana sve što je potrebno. Lekari u manastiru imaju radno vreme koje je prilagođeno životu manastira. Tako da su naši lekari u ambulanti, smenjuju se onoliko koliko im to posao dozvoljava, imaju nešto slobodnog vremena, ali ono što je važno da su, osim ovoga stručnog dela posla, da prisustvuju liturgiji, večernjim službama, svemu onome što se dešava u manastiru. Na velike praznike, znate, već idu litije, liturgije, svenoćna bdenja i ono što lekarima mnogo znači da imaju mogućnost da u jednoj takvoj svetinji potraže to duhovno okrepljenje koje se tamo zaista u izobilju dobija. Druga poslušanja lekari po svojoj volji imaju da pomognu i oni idu, pomažu, pričaju mi kako idu i u baštu ocu Efremu da pomognu, da urade nešto od tog posla, pa idu da beru voće, masline. Tako da su to neke, uključuju se delatnosti koje su svakodnevne u manastiru, to su ta poslušanja koje monasi imaju, oni im se pridruže, naravno u meri onoga što im njihovo slobodno vreme dozvoljava. Koji su najčešće zdravstveni problemi monaha i poklonika koje lekari na Hilandaru rešavaju? Pa monasi su ljudi kao i mi. Oni smrt doživljavaju na jedan sasvim drugačiji način. Njihov život i njihovo zdravlje naravno skopčano je sa bolestima, hroničnim bolestima koje inače postoji u populaciji. Tako da i oni nisu imuni od tih hroničnih bolesti koje su po prirodi biološkog toka života se pojavljuju. Mi smo tu da im oko svega toga pomognemo. Ono što je meni drago da su oni to prihvatili, jer jedno vreme u početku sam imao utisak da nisu svi baš se posvetili, odnosno da nisu prihvatili tu našu misiju i zaobilazili su nas, recimo, kad dođemo na sistematske preglede, ne dođu jednostavno na pregled. Mi na sistematskim pregledima vadimo krv, imamo ultrazvuk trbuha, tiroide, krvnih sudova, EKG, sve moguće preglede. Međutim, ima jedan deo koji su onako iz nekih svojih razloga imali su neku odbojnost prema tome. Međutim, ovo vremenom to prolazi, tako da praktično i oni koji nisu htjeli, koji su bili sumnjičavi, jer ne shvataju bolest i ne shvataju zdravlje na taj način kako smo ga, koliko mu mi značaja dajemo, pogotovo mi profesionalci koji insistiramo da se vodi ta preventivna zdravstvena zaštita i da se vodi računa o zdravlju. Tako da oni vode, ako ćemo da kažemo da li vode zdrav život ili ne vode, najzdraviji život vode monasi. Naravno, oni su praktično u postu non stop, u različitom stepenu, oni ne jedu tu zdravu hranu, imaju te fizičke napore koji su ponekad ekstremni, vrlo su aktivni, oni ne puše, naravno, nemaju nikakve ta iskušenja i te poroke koje mi imamo.
Posebno mesto u radu Hilandarskog lekarskog društva zauzima inicijativa koja povezuje srpske lekare iz zemlje i dijaspore. Kroz organizovani program volonterskog rada, lekari koji rade u zdravstvenim ustanovama širom Evrope, Severne Amerike, Australije, Azije, dolaze na Hilandar kako bi svoje znanje i iskustvo stavili u službu manastirskog bratstva, radnika i brojnih poklonika. Kako je nastala ideja da se u rad društva uključuju lekari iz dijaspore? Pa mi nismo od početka imali nikakva ograničenja oko organizacije lekara. Ostavili smo to potpuno otvoreno da se na našem sajtu elektronski prijava, da bude otvorena prijava, može da se prijavi svaki lekar. Nismo ograničavali teritorije, međutim, čak smo rekli u jednom od naših službenih dokumenata da su članovi Hilandarskog lekarskog društva iz svih srpskih zemalja. Međutim, to se proširilo. Evo nekoliko podataka. Hilandarsko lekarsko društvo danas ima više od 1000 članova. Naši članovi se nalaze u 13 zemalja sveta. Ne samo okruženja, nego od Norveške do Australije, znači od severa do juga, od istoka do zapada, od arapskih zemalja, Dubaija, ne znam, do Amerike, Kanade. Tako da veliki broj lekara koji je izrazio interesovanje, jer to je možda njima jedinstvena mogućnost da dođu do Hilandara i da služe u toj svojoj misiji u kojoj su se pridružili Hilandarskom lekarskom društvu i mi smo im to omogućili. Tako da dosta lekara je iz dijaspore dolazi, vrlo su aktivni i vrlo su zainteresovani za rad društva, tako da, eto, mi smo i dalje otvoreni, poziv postoji za sve koji žele da se prijave. Na sajtu Hilandarskog lekarskog društva hld.rs postoji elektronska prijava i onda u komunikaciji sa sekretarijatom dobiju svoj termin službe od nedelju dana. Mogu da vam kažem i to je ono što mi je problem, što već mi početkom godine već imamo rezervisano čitavu godinu, ponekad pređemo u iduću godinu, tako da možda postoji neko nestrpljenje, da ne kažem nezadovoljstvo ljudi koji čekaju malo duže vremena, realno, jer mi godišnje imamo 120 turnusa u kojima mogu ljudi da idu, a članova koji čekaju ima nekoliko stotina, tako da smo tu malo u jednom raskoraku, ali postižemo polako sve. Stići ćemo da svi budu prioritetno da dođu prvi put, bar jednom da to vide, da se priključe, da bi, što je za ljude je to mnogo važno, jer ta njihova iskustva imaju odjek po povratku u njihove sredine gde žive. To ohrabruje ljude, to podstiče na razmišljanje o tradiciji, o veri, o onome što nas je održalo. Hilandar je ipak stožer i veliki oslonac našeg naroda i u Srbiji, a pogotovo u dijaspori. Da li se na Hilandaru razmenjuju neka stručna iskustva između lekara iz Srbije i iz dijaspore? Pa mi stalno razgovaramo kad sednemo u ambulantu, stalno su neke ideje, nove vesti. Skoro smo baš nešto razgovarali, sad kad smo bili o nekim potpuno neverovatnim novim metodologijama za koje prvi put čujemo, pa donesu ljudi pa nam pričaju, pa razgovaramo o tome. Razgovaramo o novim strategijama, o mogućnosti proširenja dijagnostičkih sredstava da bi se olakšale, ubrzale dijagnoze i to je sve. Kad izvagamo šta ćemo, to ćemo i da uradimo. Nisam očekivao da će biti toliko interesovanje, jer ja znam da ljudi u dijaspori nemaju baš, ne raspolažu sa baš mnogo slobodnog vremena. Njihovi godišnji odmori nisu ono na što smo mi ovde navikli mesec i po dana. To je suženo na jedno kraće vreme koje oni koriste da budu sa porodicom i da zaista odu na neki odmor. Međutim, ovo je nešto što njima mnogo znači. Mnogo im znači više od tih odmora i putovanja. Zamenit će sigurno Hilandar, boravak u Hilandaru sa svakim kruzingom po Karibima i ne znam, po belom svetu. Taj duhovni mir, to duhovno ukrepljenje, tu svežinu s kojom se vrate kući, to ne postoji nigde.
osim ovdje na Svetoj gori, pogotovo u našem manastiru Hilandaru, to je jedno neverovatno iskustvo koje ne ja, nego i ljudi koji to mogu mnogo bolje od mene, ne možemo da objasnimo. Jer iskustvo Hilandara, boravka u Hilandaru, osjećaj tog vremena, tog smirenja, te blagodati je potpuno neverovatno i ne može se opisati. Naravno, kažu da svi Srbi trebaju da dođu bar jednom u Hilandar i ja mislim da je to u najmanju ruku lekovito za svakog čovjeka koji dođe u Hilandar. Hilandarsko lekarsko društvo u želji da na još jedan način doprinese unapređenju zdravstvene zaštite monaha pokrenulo je inicijativu za organizovanje njihovog zdravstvenog zbrinjavanja i van manastira Hilandar. Takođe, pokrenuta je inicijativa za izmenu zakona o zdravstvenoj zaštiti i zakona o zdravstvenom osiguranju kako bi se obavezna zdravstvena zaštita monaha i monahinja zakonski uredila i omogućila u svim manastirima. Pojavila se potreba da organizujemo i zbrinjavanje naših monaha u slučaju da im treba zdravstvena zaštita van manastira. Tako da smo u Grčkoj preduzeli korake da uspostavimo saradnju sa bolnicama u Solunu, gdje smo imali jednu uspešnu saradnju sa vojnom bolnicom 424 u Solunu, a s druge strane suočili smo se i sa problemom da monasi nisu imali zdravstvenu zaštitu. Ne samo monasi Hilandara, nego i naši monasi i sestre. Tako da smo na to reagovali inicijativom da se promene zakonski okviri i da u zakon o zdravstvenoj zaštiti i u zakon o zdravstvenom osiguranju uđe obavezna zdravstvena zaštita monaha i monahinja. Tako da od 2019. godine svi naši monasi i monahinje imaju zdravstvenu zaštitu koja je obavezni vid, što znači da troškove lečenja snosi država i sve troškove snosi država. Tako da je to jedan od bitnih elemenata, ne zbog neke velike praktične važnosti, nego zbog jednog moralnog osjećaja da smo vratili neki dug, naše neke obaveze, da im omogućimo da imaju zdravstvenu zaštitu onako kako ona njima pripada. Odluka da se volontira na Hilandaru predstavlja lični izbor svakog pojedinca. Za lekare ona nosi posebnu odgovornost, a njihov boravak predstavlja priliku za lično, profesionalno i duhovno usavršavanje. Time je cilj i zadatak Hilandarskog lekarskog društva u potpunosti ispunjen, da omogući dolazak lekara iz Srbije i rasejanja na Svetu Goru. Jer, bez obzira gde rade, u Srbiji ili širom sveta, srpske lekare povezuje zajednička misija da svojim znanjem i pozivom budu u službi čoveka.